Mũthanga ũrĩ na ndawa na maaĩ mena gĩko maratherera kuma ceceni-inĩ cia wenji wa Thahabu merekeire njũũĩ-inĩ itiganĩte, nĩyo mbica ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩyumĩria mĩena ĩtiganĩte ya gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Rulambi, kaunti-inĩ ya Kakamega. Kũringana na ikaria mwena ũyũ, thĩna ũyũ ũthiĩte na mbere kuongerereka o ũrĩa mahinda marahĩtũka kumana na wongerereku wa aigithia arĩa maraingĩrĩra biacara ya wenji wa Thahabu kaunti-inĩ ĩyo, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie maaĩ ma njũĩ iria makoragwo mehokete magĩe na gĩko na gũtũma marware nĩ ũndũ wa ndawa ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩrekererio hamwe na mũthanga. Watoto kila siku osi, tafadhali serikali mtusaidie tupate hata maji angalau. Mercury ni mbaya sana, ukikunywa mercury unaweza konda, hadi mtu atafikiri unagonjeka kwa ukimwi. Lakini sio ukimwi, kumbe ni mercury ndio ina affect kwa tumbo pole. Shida yenye inatusumbua tu, investor anapokuja aangalie maslahi ya community. Anachukua kama yeye kama community pake mpigie makoti chini. Tunapenda investors, but kiwango ya maji imefikia kwa hapa Rosterman imekuwa ngumu sana. Hata kutuma mtoto mtoni imekuwa ngumu. Maji ndio hiyo umeona imeharibika. Hii senate yote imetembea, imeingia kwa mito. Mahali imepita kwa miwa imechomeka. Mahali imepita kwa nyasi imechomeka. Na je, sisi wale tunatumia hiyo maji kwa mifuko yetu, kwa sisi wenye kutukufua, kukunywa, hizo kemikali zinatuua. Aikaria maugĩte ona thengia ya gũkorwo aingĩ ao makoragwo merĩgĩrĩire biacara ya wenji wa Thahabu, rĩu marenda thirikari nene ĩtigĩrĩre aigithia arĩa maraingĩrĩra biacara ĩno nĩ marĩ na maratathi marĩa magĩrĩire ma gũtabania wĩra ũcio na nĩ mararũmĩrĩra mawatho ma nema ma kũgitĩra marĩa matũrigicĩirie. Last week tumekuwa na mkutano na Permanent Secretary State Department of Mining Bwana Mwangi. Tutarudi huko maybe in another 2 weeks so that waanze kuprocess licensing. Na hiyo ikianza hata NEMA and environment watakuwa na kasi rahisi. Because before they issue a license, lazima waone mikakati yote imewekwa vile inastahili. Nao atongoria a mwena ũcio maugĩte nĩ harĩ bata wa rũhonge rwa NEMA kwĩrutanĩria wĩra-inĩ wa ruo na gũtigĩrĩra nĩ rũrahĩtana na arĩa othe maragarara mawatho na gũthũkangia marĩa matũrigicĩirie. Imefika wakati lazima tuitishe serikali tutafute professionals ambao watatupatia njia bora zaidi ambazo zitatumika kwa uchimbaji wa migodi, kwa sababu saa hizi uchimbaji migodi ni njia moja ambayo watoto wetu na watu wetu na jamii zetu zinatumia kupata lishe. Kama MCS tupewe nafasi ya kupisha sheria ambazo zitatusaidia kuhakikisha kwamba gold mining imekuwa controlled. Wakati ambapo tuko nao hata ile chemicals ambazo zinatumika katika mambo ya mining, unapata most of these chemicals, the likes of mercury, zote zinaelekea katika mito. Na mwisho wake unapata zita affect mimea, zita affect wanyama. Mining iko regulated. Na lazima yeyote anayeifanya afuate sheria ya mining na sheria zingine zenye zinahusu afya na mazingira na biashara. Thĩna wa kwerekeria maaĩ ma gĩko njũĩ-inĩ ũrerĩkana igũrũ rĩa kũrwaria aikari na mahiũ mao, oho nĩũracũngĩrĩria ũthũkangia wa mĩmera. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.